Hakane ka video matang an pentep sepi yaki post balak po kari bhai district. Kini ki post ki day ki DSC district selection committee. Te ki don halak lagi jengki kelas ba pila ban apply kan sedang nadu ka kelas 6 sejrong wat kumtat terter. Te ki post balak ki don ki grade 4 3 2 bat kumtat terter. Tingin page na ki post balak grade 3 post grade 3 LDA level 5 qualification kedai class 10 pass but class 12 pass with computer knowledge and typing speed 30 word per minute. Pidi badan ka computer knowledge but pidi rubanang ban typing level content hakasi minute. Post balaj live prateli kadway teli keempat pendrung hakana kategori kemud tang kini ki post UR new teli ki post kasi jentia badkaro pateli ki post OST SC UA post PWD UA kasi jentia badkaro total post kalong live prateli baro. Dan mechanic grade 1 level 5 ITI certificate in motor mechanic or 5-year service as a mechanic grade 2. Tipidi bandan ka certificate in motor mechanic Renaissance name kum mechanic grade 2. Post balaj UA don tang UR. Sericultural demonstrator level 5. 50 month certificate course training in sericulture from Sericultural Training Institute Umulang. Tipidi bandan ka certificate khatsan banai in sericulture from Sericultural Training Institute Umulang. Dan ki post balaj sauteli kane sauteli namta ki kasi jentia badkaro. Weaving demonstrator level 5. 2 years certificate course training in handloom technology from Handloom Training Institute. Teknik post pidi bandan nika asnem certificate training in handloom technology from Handloom Training Institute. Dan ki post balaj arteli namta ki kerjentia badkaro. Garam sevak level 5. Kane rapila pidi ban pide be class 10 lana class 12 bat ki khamsim yaitu ki candidate ki balada bi training jong ka gram sevak lana sevika apo ka UGSTC upar Shillong capsule training at SIRD Meghalaya or having diploma in rural development from recognized institution. Tiki post balaj atli UA namta kerjentia ke badkaro UA namta ki OST bat SC. Soil and Water Conservation Demonstrator GR1 Level 4. Pidi pandai ke kelas 12 lana kelas 10 jong ka recognized board of school education. Post balaj sauteli te kine ki post ki don tang haka kerjentia badkaro. Lady Supervisor Level 8. Graduate preferably a graduate in social work, home science or related field. Kemudian ki khamsim ki kandidat ki baladan ka graduate in social work, home or science. Dan atli ki post ndai keempat pendung hakana kategori. Dan sectional assistant level 4 kanero class 10 pass sajurong pila ban apply. Sauteli ki post sauteli amta kerjentia badkaro. Lab technician cum operator level 7. Qualification namta kini ki post kedai class 12 pass with science stream. Pidi bandan ka certificate from recognized lab institution. UA post UA namta kerjentia badkaro. Dan Teresa level 4 class 10 pass and above. Kemudian class 10 pila ban apply. UA post balaj UA namta kerjentia badkaro. Fishery demonstrator level 4. Kene rupi deman pendek kelas 12 pass with science stream. Post balaj arteli ide kasi jentia badkaro. Storekeeper level 5. Kene ru kelas 12 pass UA post balaj kene don tangka UR kategori. Laboratory attendant level 2 kelas 12 pass science stream. Tentang ki kelas 12 science kila ban apply kini post. Arteli ki post UA namta UR UA namta kerjentia badkaro. Laboratory assistant level 6 keneru kelas 12 pass science stream. Keneru kumjo patka laboratory attendant level 2. UA post TIW namta ki UR kategori.
Plumber level 4 qualification namda kini kiri kelas 12 kelas 10 sajrong berpede bandan ya certificate holder from ITI lane Drew haduk albanai haduk albanai experience in plumbering iwai post iwai namta ki cinta karo pump operator level 3 kena ru kelas 10 sajrong berpede bandan ya ITI certificate but hakana kena ke recognized institution te at lagi post pami iwai namta ki UR iwai namta cinta karo enumerator level 2 class 12 pass with computer knowledge lai lagi post lai telinam tai cinta karo dan orchid keeper level 4 class 12 pass science stream sejrong iwai post iwai namta cinta karo kini ki grade 4 post lab attendant level 1 class 8 pass post iwai post cinta karo iwai blue printer level 1 class 6 pass iwai post iwai namta ki UR fisherman level 1 class 8 pass iwai post iwai namta karjantia karo river guard class 8 pass artiligi post namta karjantia karo jugali level 1 class 8 pass artiligi post artili keempat pendung hakana kategori te dang pendung tengah ka UR iwai driver level 2 class 8 pass with valid driving license pidi bandon ya ka driving license kecang P dia lagi post artili keempat pendung dan pendung tengah ka karjantia satu lagi post pion level 1 kelas 8 pass ke satu lagi post artili keempat pendung artili UR sipau namtai karjantia bat garo cleaner lane sweeper level 1 kelas 8 kelas 6 pass artili post pami namtai karjantia bat garo Chokidar level 1 kini ro kelas 8 pass bila apply karena lagi post artili keempat pendung iwai namtai UR kalau tali namta ki kasih bat karo changeman level 1 kelas 8 pass mail only tang ki sendang yang kini ki post bila apply ada sistem tai kimla dia lagi post bami iwai namta UR san namta ki kasih bat karo poultry attendant hatchery attendant level 1 kelas 6 pass bila apply lagi lagi post keempat pendung hak noka kategori tiga pendung hadin kipus Mali level 1 Teki kandidat Dewan Pendep ya ke kelas 8 sejurang dan equivalent examination from the Recognized Board of School Education. The pihak candidate must possess the minimum physical standard fitness as prescribed below. Teki kandidat kidai bantuan yakini ki physical test lane fitness haki bala bu apo high male sispa under cm chest nyep kendai and 0.5 cm unexpanded female sispa sanpau teknela bakla trai dekade gijala ladi ban ai height sispa sanpau height cm nam taki kentai chest nyep sau cm but 0.5 unexpanded dan light lagi post bami light li nam taki karsintia bat garo kini kebagi post proses server level 1 kelas 8 pass bila apply iwai nam taki arti nam taki post iwai nakam taki UR iwai nam taki karsintia bat garo dan bol attendant level 1 kan ada kelas 8 pass bila apply arti lagi post iwai nam taki UR iwai nam taki karsintia bat garo dan la tau ruhang ne bagi eligible candidate for grade 3 post specific above will have to appear for the written examination in the following subject. The post yakini ki grade 4 or grade 3 kilai ro ki syllabus kata ka subject kadai paper 1 general English, paper 2 elementary mathematics, elementary science, aptitude, objective and general knowledge. Yaki grade 4 post part paper dan tangkawai ke paper general knowledge
Te kas nem nakam ta kini ki post ba pila ban apply kedai kharpra hadu ulai pas nem te plus bat ka age relaxation sans nem nakam ta ki ST category kemot hadu ulai news nem ba pila ban apply ten PWD part si post nem ka age relaxation ka last date ban submit yakni application kadai khasan tarik September arajar apsau te yakni ki post pihak ban seuro general cispa tingka sanpu tingka nam taki ST SC kategori te pihak hapsiu lengba kini ki online mode payment number 1 internet banking number 2 card payment number 3 order payment mode te yakni ki post pila ban apply lengba ka https recruitment.nic.in te ka website yang sabu apakah description below te select nak ban apply yakni ki post warna pen slam like nak ban apply kam kloi yo lese kan thot ka website ne kumno perlok lada pisu tenat yakni ka channel ka jonga songba subscribe pat press ro yu bell icon khnang ba phet ames yaki update ki batmai bat sa share ha ki wiki perlok ka jong pi khnang ba kintip yakni ki jing ton kam baro nomor kene ka jing matoi lang yangi baro update tang phi ne nga te tang kini ki jing batip akne ka sni kontak lo sibon